Afosi egeno kibadi Afosi afio kibadi Matino Jesus ane jade Kokola afisi kade Egeno kibadi Afosi afio kibadi Matino Jesus ane jade Kokola afisi kade Motichi batantino evoduwi amu anu hitokeshitini annen kenna motichinke massamio heko Ethio Agape maganu qalitin xallonni koni daninni maganu qalitin xallinanna diva la medvo sase divoina nomo balante maganu massamio heko techut in tallo making friends for God, the joy of sharing in his mission. Maganu ho jalla kalaka isi sokanshu giddo beekate hagire yannu sasu aganne bertichi giddo saikiro sonke techo asnemohu maganu elto itechono pastor beyene babasiu tenetin tallo assate Canada ho Edmonton tamini ninke leono anno article Isaias yamamemo wodidi korini suoni na katamini maganu kitesio internet te kayo yate techo tintallo come sala ne katne ta mona dawate tintallo anche vedeva anche valvanni pastori addi assi ucciato assanche ucciato skiddo gobbanke daganke addi cioè giddo nuovo dua bala haveshikao balunku uccino Maganon kenna annanke galatu arrinyu gowenyu ate maganin kara ikko ate baara maganuti zufane kiana volte kare bala la attoho dambala urusatto wol kafrotto ati ikko netenna kakkridino ati dikkayotori ikkate dandanno dino fattono fanattono ateti ninke no kayote nanke ate osokkino mudafra ate annanki yine woshshi'neemmo hedafra galattineemmo qarrameemmo ote sunsanke ote xiiwate dandineemmo kilali albankeenni urraote ate wange la'neemmo illenke ate qolle kayinseemmo ati qarrinke ratrono attonke dafra illekki la attonke dafra galattineemmo techo geeshsha lishonketi ate angati ate wolqati deninke gennoti deninke busulleeti galatote maganinke rakko atenne yatsa atei gobbankera Ethiopia ha wuccineemmo qarra baalati magana footto daganke mereero kaynori ninke qarru nota ka gurranna kaimisi maatro na fasekkine danfo anfum morono qarrat tirremmo wolqa dinonke wolqa ati angatino togo assite trine atra dogo di kullemo adogo afotto egennamo hoati moticha ya atewa qolle ta'minneemmo maati gobbankera qarru no mannu riannino amu wi'layno mayratron ninke danfommo uurrisa troj'neemmo wi'layno amuyra annuyra kaajjille attora gobbankera mittimmanna baxille dirisattora cubbonke gatuna yattora
wujjenne dagan kelleki lai kayo dambalati magan wurs cinca badalle ati manninke mere odrisi tudam radi afinoch nemo tatenne taatera tenne annara macceshi nemo tilawati bushan okla frag galat nemo taano mannanke metto afattura kashita regenno attura hafifa ankere manninke rafifare bala ati won shattura oggi nemo manninke ate afatewo magete ayyana melle fanattura oggi nemo ቤተ ክርስቲያነ ጋሽራሬ ባላ አዲያት ደማትሪ ታተነ ንከተ ምርተሳ ማጭሽታለ ነው ማፍሪ አተቃሊያን ነው ገዳፍነ ሳይንስ አሞራካ ሊንክ ሞትችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ነው እጅ ነው አሜን ፓስተር ማጋኑ ማስበው tanti noi vaduau oitasine montegede come sanke sasu afini inglese amavunna sidamu afini la nekane monna dabavate video hinge nemo hekao techu come sinke avamio hu matiosi wongela polisho shole natuna konsetiane niti maganu qali goyaw Greetings brothers and sisters, this is from Ethio Agape Bible Study. We are so much blessed to start new quarterly study, Bible study under the title Making Friends for God, the Joy of Sharing in His Mission. We hope you are getting this lesson material, if possible hard copy or soft copy also, which is freely available on the web. This is third study of this quarter, and the title says Seeing People Through Jesus' Eyes. So the memory text is taken from the Matthew 4:19. It reads like this, New King James Version. Then he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. Brothers and sisters, in English, among Ethiopian language, Amharic, Afan Oromo, and Tigrinya, as well as many international languages, the same study appears in radio, television, social media, and many other media outlets. So please join us in whichever is convenient for you. If possible, we wish to invite you to join the Sidama Bible Study production in whatever capacity you have, but we also would like to encourage you to start new if you know one language in which similar studies are not available, or even if they are available, then in various formats, in various ways, you might start your own. God willing, we'll be happy to hear from you if you really have these kinds of ideas and call from the Lord. God bless you. የተወደዳችሁ ወገኖች እንደምን አላችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ከኢትዮ አጋፔ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ለእግዚአብሔር ወዳጆችን ማፍራት የተልእኮ ተካፋይ የመሆን ደስታ በሚል የሶስት ወር ርዕስ መጽሐፍ ቅዱስን ማጥናት መጀመራችንን ታስታውሳላችሁ። ዛሬ ጌታ ቢፈቅድ ሶስተኛውን ጥናት አብረን እናያለን። የዚህ ጥናት መሪ ርዕስ ወይም መሪ ጥቅስ የሚገኘው ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 19 ላይ ነው። የጌታ ቃል እንዲህ ይላል፣ እርሱም በኋላዬ ኑና ሰዎችን አጥማጆች እንድትሆኑ አደርጋችኋለሁ አላቸው ይላል። ይሄው ጥናት በተለያዩ ቋንቋዎች ስላለ ከዚያ እንድታገኙ በጌታ ፍቅር እያደፋፈርን ብትችሉ ደግሞ ከኛ ጋር የሲዳምኛውን ጥናት ሊሆን ይችላል፣ በአዲስ ቋንቋ እስካሁን ይሄ ጥናት ባልተጀመረበት እንደዚህ ያለ ጥናት ለመጀመር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ካሁን በፊት በነበረ ጥናቱ በተለያየ መንገድ በነበረበት ቋንቋም ቢሆን ለየት ባለ አቀራረብ ጌታን ለማገልገል ሸክሙ ያላችሁ አቅሙ ያላችሁ
እንድትጀምሩ በጌታ ፍቅር እናደፋፍራችኋለን። ምናልባትም እናግዛችሁ ካለም የቴክኖሎጂውን እድል በማመቻቸት ሊሆን ይችላል ወይም ልምድ በማካፈል እንድታገኙን በጌታ ፍቅር እናድማችኋለን። ተመሳሳይ ጥናቶችን ከሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ፣ ሆፕ ሳበር ስኩል፣ አሜዚንግ ፋክትስ እና ሌሎችን በርካታ ጣቢያዎች ማግኘት ትችላላችሁ። የብዙዎቹን መጀመሪያና መጨረሻ ጥናታችን ላይ በጽሁፍ ጠቁመናል። ጌታ ይባርካችሁ። Waxanti yeroo duwwaa techo xiinxalloon kibirtichi yaannohu woloota ወይም ማና ኢየሱስ ለአው ገደላአ ኢየሱስ ኢሌ ለአ ይታውተና እነሆ ቆሜስን ከራሚሁ ማቴዎስ ሾልና ቱናሁን ሰታንኒቲ መገኑ ቃሊ ተጎያው ኢሲኖ ወደ ያኒ ዳግኔ ማና ወሻድናይ ረኢክትናይ ገደ አሰሞኔ ይንሳያው ተናናቲ አገዲ ሄዶ ካይንሳይ ፓስተር ሊወጣ እና ዳባበታይ ሽንከም ሁና ፓስተር ተቾኖን እንከለውኖ ዳፉ ማጋኖ ሮሲሲዮ ከሬ ያናከውን ጣቢሳቶን ከዳፉ ሎጌሻ ማሳሚ አላለጮ ያተከሮ አኒ ሎወሮ ሳይኖም ኮኒ ሮሲጊዶ ተቾ ጢንጣሎንከ ተነ rosu boru afidinweri donc intalla danditinayna baru ibe hantiote Sunday wem hudete bara the second touch wem lainki kisa itaw hedonona tini mayate lainki kisaya hakin sufeno pastor a lesson in acceptance manna no gede hawa no gede Ankafala ehuni roso atonke qalu yanuta begin where you are notawa hanafi yanu bichinni no qalu rosi sankere kulatonke dealing with difficult people shima batteo qavisaw manileo hisneti havinsemo sokkanke Washatonke maganu washonke tayate gumuloteno sensing providential opportunities maganu addi as kalaqaonke kayo hitoni anfe hiton horonsiwa sisankeo qalu yanno takaisatonke batantino yoduwa motichu elto baalun kulo ikito maasam balate ተቾን ከትምርት ብርትቻና ሽማ ያታ ፍሬም ነው ማና ኢየሱስ ኢሌላ ኢየሱስ ለአገደስነ ላ ኢየሱስ ማና ሂቶ ኢሌላ ሂሴላ ይኒሮ ምትቾ ማንቾ ድጣኖ ገደ አሴት ለአሁና ጣ ጩባታሞ ካተዳንዳን ነው ማንቹ ሄሾቲ ኡቢዮታ ካተዳንዲታው ተማሮኪያኖ ካተዳንዳን ነው ኢየሱስ ለአሁድጣ ሄኖ ይዳርጋትና አልብራና ኩኒ ማንቺ አልብራይቶ ሃይካሮ ባለጠላ ያት ምትቾ አጃቤቶ ኡሞዳናንቾ ሎስሪያው ወሚያተ ገደ ሹሩባ ማጥዮሃ udnai bolale dantiota godioha la numero ninke way sigara ga la nemote hakku ile do hasawa na fada fitne hakko beti bushao yine to daninke giddo hendemo danchara sai dino liketana yesus la ro kaen kuni beti albra isi kisi ya kiro masse rosisi akiro albrahito beto karoti balatella ahu yesus ditan he nonni garat la ahuna albrahito akina ero balatella ya taninke mitaja beto miata machate worke woditiota ko sumesara lipistaka dele buditiota chulun qalos diota to go aranchu dano diota la nemote
Hendemo to walade. He told Tini Veto, Busha Veto, Tini, Atto Veto, Hatawa around them. Beta Christiane, Urato Veto, Man Balu to Batame Gadita Sela. Jesus here Omeronatte Veto is Sela in Acro. Albra dit anno dargat launa albra isi anga se kisi akiro iso afido akiro isi esho se giddo ya akiro addia se kale si processi se akiro halalu lelisaro hatti betto albra ito takkitaro tilawo dita he nonni garat ta he nonni darga dikyo tilauna albra Petros ulla iwote no attot kelte me wo shabda no la iwote wolu no la iwon sana wolu la iwote fishitare kelte me te gede fishitare la yo wolu da dantio dano de tamartio crete la esa yo wolu la yota bala Jesus la yona kanni wolu la ate dan nokre Jesus insa giddu la yori no ya poni manni albra tatio kelte me wo shada yota hu kuni da kelte me te gede fishahu kuni da tamarroki manni albira isi wada hakkiro eso afi hakkiro isiro sisinsi hakkiro albira hitto mannakkaro balate afi udafra ti woshun sawya isi la ille battitiot ninke la nemo ille gede ta dikkiti manna isi la gede asine la ateti hasisa ato mo geden sanni tachonke timurte giddora hingi nemona laikita kisama itab yaanu bertichino shi mit tachonke bayra lo bayru bertichi yesusa man yesusi illelaate akui woronni shi maaddano shi maadda bertotino na laikita kisama ya mayate ya no la nemote marcosi wongela sette lemina lamete la nemote mayanno beta saida daguya beta saida ina daga dagu ballichano abitusi kisanno figede angasi kisagede uch dusiyan konne dargala nemuhu beta sayraho heraha mitto ballicha mannu yesusiwa abbinota la'ne tattenne dikse giddo lamu qaale mittu abbitusi laaki qaali afada disankehu kisasi gede huuccitu kisiti ballete huuccitu kun lamu qaali logi hasiisawo yaate kuni ballichi umisi dirango yesusiwa kuni ballichi qarratamo yesusiwa da hakkiro kurate dandaanno yite kuni ballichi dafra qarrantiori wolotu konne ballicha yesusiwa abbitiyo kuni ballichi way ammana lota no yakkata dandaanno na eso abbiture kanni ammana afidhiyo yaate haru gondori giddo yesusi leofioti taggelote hursate na hurate ledo amadantioti kanni lemina onte adde aynati manna yesusi hursiyono hakkoy giddo roriohu wolu manni abbennansa huriyo mannati wolu abbennansa huriyo mannati lo manni ya dumin sa yesusi atre dainona yesusa yinannihu hursannohu yeno awosi wa nemona ye angansa amade yesusi wabbenna yesusi hursion sayat hato ya mayate cubbatamo ayyanu ille ballitino siha abbate ninkia gurrana wolu ayn ninketi balate yesusi illenke faniori isi kifennanke hurro mori ninketi woluta
ayyaaname ille ballitiore iwantinore amme Yesuusiwa yine abbine muriyaati abbinummoo geden saanina akkuri ballicha abbituri Yesuusi abbitusi mittetedi abbitusi geden saanni ballo Yesuusa ya konne mancho angakkinni kifite huuccitota la'neemo yaati mageeshshi geeshsha ballichaho qarrantiyota la'e huuccitiyoosi yaanno qaali kaajisheeti hunda mata kuduse saafantu qaali saafamno borreessameyo loogiya huuccitusi Yesuusaba hakko manchina mageeshshi geeshsha qarrantiyota la'neemo Yesuusiwa manna abbineemote qullaawu ayyaani ledo mitteenni gambane mitteenni sumuu yineet huuccattotenniiti yaate konne mancho hursi ballo mooticha konne manchita ille fani ballo mooticha yine huuccatteeti hasiisawa konne manchi wiinni laayikki hasi'neemo maati laayikki kisama yaanno birxichinkenna mayyaate laayikki kisama woloota baala Yesuus mitteegeeti hursiyo mitteege calla kiseeti hursiyo mito angate no kisikki qaalu calla coyre hursiyo mito mitteege lakkisiyo konne mancho kayinni mitteege calla dikisiyo beetisayida yinayi dargi ni dango ballicha lameegeeti kisiyo umida kisisi wote ille si fa'nantiyona wo'ma gudisante di fa'nantiyo maala atto yote koy hakku gede milli yaanno manna laeemmono haqqanna manna badde dila fa'nantiyona di gudisante di fa'nantiyo haqqanna mancho manna badde daffawo illeeti yaate umil akki laayikkita kiseennaati wo'ma manchu laate dandino mayraati kun ikkihu mayraati wolootu mitteege fa'nantanna mitteege hurtanna isi laayikkita kuri huytaa xa'mo leelate dandita kunni manchi qarri illete leda madamiyo mitteege fa'nantuha ikkiro ille ballicha ikke ilame ballicha ikke keeshiyo manchi mitteege loo geeshsha caabbicho la'awote loogiya xawaayinota caabbicho tunsichi fule mino tunsichi fule lowo geeshsha mote giddoy fule lowo geeshsha kaajjiyoha arrishote gedeehura la'awote illesi galagante ballate dandita ballicha akkase dandaanno illesi dandita caabbicho tunsicho keeshiyo manchi caabbicho la'awote noo gedeenni la'awote illesi galagalte daafurtaa yaate sunu sununniit ille fa'nantaa mitteteeti laakkita tenne Yesuusi loosi dhagge giddo afi'neemmoti ayyaanamu rosichino yaate maati ayyaanu ille mannu egenno mitteege gudisante difa'nantaa mannu mitteege Yesuusiwa dayihu gedensaanni ammaname cuu'amihu gedensaanni baalare mitto barra dafa sunu sununniiti tio shiimare anfeemmo illenke shiima giya fa'nantaa ga'a fa'nantayi hadhawo yaate tio noonke caabbichi shiimaho lexxayi harawo ምሳሌ ወይም ላውሽሹ መጽሐፍራ ሾለና ተአተተ ኬራኖ ዘዶጎ ሶዶ ጫብች ገዴተያ ሶዶ ጫብች ካይራው ካጃይ ሀራውያት ኬራኖ ዘዶጎ ሶዶ ጫብች ገዴተ ወማ ባራ ካገሻ ለጥታ ዳው ለጥታዋይ ሀራው ኩ ጫብች ያተ በሮሺማው ወና ሶዶ ሺማውና saare geden saanni shiima giya kaajjay lettai haraw ayyaaname ille mannu itino hattoote yaate baalare mitto barranfe dandine kunnira mooticha kisi elaakkita haaga kisseena shiimare ille ya fa'nanteennata shiimare afoommori noona ta kayinni laakkita kisattoera hasireemmo yineenna isi laakkita kisinkero illenke gudisante fa'nate danditawo yaate laakkiri maati woli laakki birxichinke konni giddo noohu bayicho aate darga aate meessire assine adhate manna yaate cubbaataamo darga uyine meessi assine adhate
mootichi Yesuus Kiristoos wana yummo gede manna la'ahu albira hittoo manna ikkaarooti la'ahu no gedeenni haaraansayaati way xa ubbiyo akkate uweno mancho ikkate dandaanno cubbu giddo no mancho ikkate dandaanno hakku manchi way hanqaa ikkate dandaanno way cee'maleessa ikkate dandaanno way umoso baxaaha umu baxilli amadameo mancho ikkate dandaanno konne mancho ane asse dadheemmo ane wadi woshsheemmo diyaanno no gedeenni cubbisi gedeenni haaraasiyaati haare way tamaarrokki akkate dandaanno way kulleenna ra'e aasikki akkate dandaanno no gedeenni daafurisi gedeenni cubbisi gedeenni no gedeenni haare Yesuusi hakkoye mancho seekke biddi asse hakkoye mancho horonsirawo ane hattoo manchooti di dancha kenna woshsho di soommo hakkenna woshshoena shokkashsho haare hakkoye shokkashsho gangane biddi asse suwise hakkoye horonsirawo Yesuus isi loosawo gari addi xa ninke mine mi'nineemmote haaro mismaare hidhineemmo haaro mismaare mine minna Yesuus kay akkala mismaare togoota shokkitiyoota cilte ba'yo mismaare adhe hatte gane suwise hatte hayishe hattoo mismaare inniti mines minawo ane hattoo mismaare hattoo manna horonsira baxawo Yesuus samraawitte te daafira techonke timrt samraawotunna ayhudotu mimmitu ledo sumudiya sumu yaa calla kikkinni mimmito loogi aggiwawo ayhudotu samraawota mishaw samraawatu yaa mayyaate lamalanna lemina lamete amata anameli Kiristoos ilamikki albaanni asoori nugusichi giddetenni battukkinni abbe Israa'eelete woriyonsa mannaati hundansa Mesopotaamiyu dango mannaati akkuyi gedensaani daye Israa'eelete ledo adhame ilame karsame duuqameyo mannaati yaate maganuno magansirawo kwe haqqate kinnateno magano ikkitiyokki maganna gubisirawo yaate karsantiyote ammananti ayhudootaho Israa'eelete Yerusaalemete beete maqdese noonsa kurira no gariisimina darga beete maqdese noonsa kunira mimmitu ledo sumudiya ayhudootu beete maqdesensa hadhawote insa widoonni gidi sa'a insa ofoltiyo darga ofolla battaawati insa Ethio Agape insa kissiyode dikissa seeda doogo hara baxxa Yesuus kayinni Galiila haarate hasiriwote Samaariyu widoonni sa'ate hasiri yaanno maxaaf Samaaresi nafa loogiya maala'litiyo mayraati Samaariyu widoonni sa'neemmo mayraati hakkaa hige sayo hakkaa saa calla kikkinni hakka ilisu gedensaanni tamaaresi sagale hiraate katama adhu isi mitticho mancho samraawitete ledo hasaawa ikkeeshshu hakkuno wogansarati fakkandaye samraawitete ledo hasaawiyo tin samraawitte soorraasinchote majamarang samraawite ledo sambaye samraawe calla kitukki soorraasinchote onsenna le gashsho afidhiyo manni ledo heedhaate kunne albaano roo manni ledo heedhiyo na hatte mancho waa ikkisi'e yino ise wona mannu ledo haraa gibbe mannu yaannota ise daafira su'mase kaysaata kikkisaaseta gibbe calla seeti hadhiyo waan kiidhina soodo gunteesina tini mancho mannu ledo wolumeenti ledo haraa gibbeyo daafira barraati waa hinkiidhate hadhiyo ta mancho affuute yaaddukki digattiyo kuni manchi mayyaa ikkate waa u'e ani ayisra foto ati da chaki da newi wada matto wada me ho ayisra fotaro iti shote wa anu egedla matta sinka na isi anu wa agi udi goro hakkin ka no hasawini tini mancho
isi Yesuusakyo isi Masiichakyo ta affyo yaada. Aggese asitti callase asitti ore baala maatte asitti ore baala kulise wote kuni manchi Yesuusi Masiichakyo ta affyo. Masiichakyo ta affote waanki la taradagyo gambaichose hakko agurte qachase dodde marte ammela inaayri noona. Callichi amaadhame assoomare baala kullo ehu Masiichu noona amme yite woshshiteyo. Mannu gulsame timbilikkiidha. Yesuusi insaledo mittee galeyo farisaa kori samraawootu ledo. Mitteeni galeyo. Mereeroon sanoo huxxa diigiyaata. Marichoota Yesuusi layoori no yaate akko samraawotano mannu baalu mishooreno isi haaranna la'neemmo. Kunino maganu mannaati. Kunino maganu qaali kulinsaa kulliyaa ikkiro ammantaareeti. Kuni manni bayoo mannaati nayi manni jiru. Hakko darga era manni magana dammalde agenneyo mannaati. Kuni busha mannaati nayi jiru. Mannu giddo busha manna nayi jiru. Mannu giddo kuni maganu daaweli daara magari Yesuusa dammana ayeno kena kuni manchi dammana ina manchi dina. Ayeno Yesuusi kikkise qaalisinni yaannisinni kisiyaa ikkiro ayeno maganu manate dandaanno. Mooraancho ikkate dandaanno, soorraasincho ikkate dandaanno. Busha saaha ikkate dandaanno, doogote galaa ikkate mooraa ikkate ayeno ikkate dandaanno. Baatihano ikko Yesuusi kisiyaa ikkiro si badaanno chiudino. Kunnira manna haarate hasiisama, hanqafate hasiisama. Noo gedeen bunshesi gedeenni hanqanfiyaa ikkiro qaalesi beeqinaa ikkiro barutuka baxille leellinshaa ikkiro Yesuusiwa daannokki mannitin. Akki tenne yummoo gedensaanni mamii hananfoyyaa yine akkiro wona inin gede hee'noommo darginniti hananfeemmo. Hee'noommo dargi. Mittoricho hanafate hee'noyi dargaati woy. Kawiichi mare ko'oo aale raayee katami giddo yaate dasiisawa. Hee'noommo dargaa jammarate dasiisawa. Mootichinke Yesuus Kiristoosi reyote ka'iyu gedensaanni tamaaresi noowa mittee gambate noowa. Mereeronsa leella mayyi qullaawa ayyaane aana'ne dirrawo. Qullaawa ayyaane aana'ne dirriyu gedensaanni wolqa afidhinayi. Wolqa afidhinihu gedensaanni anira farcidhinanni mama Yerusaalamete. Yerusaalamete, Yudaho, Samaariyaho, alamete qacce geeshsha anira farcidhinayi. Mamaati hananfayihu mama hanaffaa gede kuninsa Yerusaalamete. Insa heedhaa quchumira hanaffate hasiisaansa yaade. Hakko insa quchumira dukkinni Yesuusi daafira farci dukkinni hakkiicho agurte Samaariyaa harate hakkiicho agurte Yudaa harate didandiita. Noohe dargaati hananfayihu. Mineeti jammarrayihu. Minii ka'neeti ha'nayihu. Minii ka'ne qacha'nayi. Qachunni ka'neeti hatto ikkinanniiti hala'linayi ha'nayihuna mama jammarro yaniya ikkiro mine hee'noyi darga. Hato yummoo gedensaanni tenne assate Yesuusira farcirate marichooti hasiisaahu. Lowo timirte dasiisa. Digree, diploma, coyrate egenno, coyra dandaa, dancha sabaakicha ikka. Addi addainati eltonni mootto ikkati dasiisa. Likkete timirte danchat. Egenno danchat. Digin bayde. Coyra mannu albaanni coyra egenno akkunni baal danchatena kayinni tamaaro tokki daafira lowo egenno noohekki daafira mannu albaanni coyidhe dandaattokki daafira Yesuusira farcire dafeemmani coyidhe dandeemmo tamaarommo yitooti.
ትምህርት ዳፊታው ተዳፍራ ፈርችላት ትምህርት ዳፊታው ሺሙን ይካያል ትሪ ማንቾ ተማሪው ማንቾ ወና የሞቲ ሎማናት ቆልቲዮ ማይደ ስብከተ ደገንቲ ቃለ ደገንቲ አመላ እጫላቲዮ አመ ይለለ አመላ ያደ ማይ ትምህርት ዳፊታው አመላ እንድሪያሲ ናንሁ ስሞሊ ጴጥሮስ ሮዲ ጴጥሮስ ገደ እገናሚው አድክዩ ጴጥሮስ ገደ ማኑ አልባኒ ጮራ አድክዩ ካንስ ሱሉያስ ማኑ አፍልፍኪን ማና ኢየሱስ ባባን ነው ባላታ ኢየሱስ ባዳይ ነው ሆቶቲ ኢየሱስ ባላታ ዳሁ ገደን ሳኒ ማና ኢየሱስ ወሻት ያሪ ወደ ወለ ባዳሪውና ሮዲ ሲባሪው ባላተ ወናዩ ነገደ ሚኔት ያናንፋው ሮዲ ማሬ ጴጥሮስ ወሽው ይቶት ኢቲዩ ምትራ ጴጥሮስ ገደያ እገናው ማንቾ ዲኪ ገደንሳ ዳዩ ገደንሳና አኮ እገናሞ በሳጉድሰደ ግዶ ነው መጣፋ ግዶ ፈካታፊው ጴጥሮስ አብየሁ እሲሮዶ እንድዲያፊት ሮዶ እንድዲያፊት ሱኑ ያሰለው ታሆያት አኮ ገደንሳን ኢየሱስ ዳጊያት ወደ ኦንቱ ቡደንና ላመቅል ምቹ ኦንተ ኩመማና እቲ ሲወደ እንድሪያፊት ምትቹ ቤት ነው ኦንተ ቡደንቾና ላመቅል ምቹ አፊት ነው የኩሌው ማቴ አኪያፍ ነሙማድ እንድሪያፊ ማኑለዶ እገናማ ባጣው ያ ሱኑ እከ ማኑለዶ ሀታዋ ኮኒ ቤት ኡምትራላ ኢትራ አብሪው ታገለ እንድሪያፊ ለዶ ኖዚ እገኖ እንድሪያፊ ሚዮዳ ፍራታ ሳባዳ ፍራቲ ተናፋተ ዳንዲ ነው ምትቹ ቤትባ ኦንተ ቡደንቾ ላመቅል ምቹ ነው አትያረክታው ማና ወሻው ማኑለዶ እገና ማነው እንድሪያፊያት ጣ ዮሐንስ ወንጌላቱን አላመተ ለሞተ ለሚና ፈተተ ጌሻ ነው ለሞተ ግሪኮቱ ኢየሱስ አፍዳ ዳግራለ ነው ኢየሱስ አፍዳ ግሪኮቲ ማ ዳጉታ ፊሊጶስ እንድሪያፊ ለጣሊሲዮስ እንድሪያፊ ዲማሰየቱ ሲለዶ እገናንታው ገደ አሲዮ እና ማና አመ ያተ ላ ያተ ወሻተ ለወገነ ደፊታ ሺ ማገነ ክታያት አኮ ታግሪከተ ማንላ ነው ሎክሪክሬ ዲጃማሬው ግሪከተ ማንለት ቴዎሎጂ ኮይ መሳቁት እገኖት እንታል ተማርሳት እንደሆነ አምጣ ለልጄም ምን አም ኢየሱስ ያማስያት እስሎስ ጎፊ አኮ ገደንሳኒ ኢየሱስ ሎሶሲ ኡምስሎሳው ያት ና ማና ኢየሱስ አብታሪ ማርቾት ያሲሳንሳሪ ማኑ ለዶጣዶሼ አፍዶ ረካተሲ ማና ጣዳት ሐሳብሳተ ዋጅታ ከረካተሲ ወሮታ ካልታረካተሲ ወሮቱ ይታረ ማጭሻተ ማጫፍዶ ረካተ ጭንጫተ ወምቲ ረካተሲ ና ሄሾንሳ ሄሾንሳ ኢየሱስ አኩልታዳ ኢየሱስ ዳፍራ ላላባታ ይከተሲ አኮጫላኪያ አኩቻክሮ ወራሲ ታርድ ነው ኩንራ ሄ ነው ሞዳርጋ አንጋንከ ነው ሪችን ሺሙን ሐናፋተ ዳንዲኔ ሞያ ተዳፍኔ ሞተ ምቶምቶተ ሎጊያ ቀርሳው ማንኒ ማጭሻው ኪማንኒ ለዶታ አንዴ ሞተ ማኑ ባሉ ዳንቻ ማና ዲክ ምቱ ማን ሎጊያ ቀርሳው ማና ምቱ ማን ለዶ ሐሳዋ ቀራው ምቱ ማን ለዶ ሄራው ምተቀራው ቀራው ምቱ ማን ጊባተ ዳንዲናይክ ማን ማይነ ግምባ ባሩን ሰርዳንች
Batsare challa chora logia batsa insaledo hasavin sano batsa heshon sano batsa giwade dandina mito manna kai batsate logia ayraman uinisro nafa marati ui ehuya hasam bisro hasawu giddonni hase fusharin kabale mito manni ledo Masaf kaani danchu manni challa mitten gambasine sumu isna manni challa batam media baran kati bantafia bushu manni no Jesus ase akku qarsa mannati ne man Jesus ase san akku qarsa manni no akku busha mannati nan manni no shinqe gambane hasabin fiakro batille Jesus hale linchi akro Jesus qaalen saledo beekini akro hakku manni no Jesus wa daate dandanno Mootichi Jesus Kristos Petrosi Yohannisi na Yaaqobi amme ani harus ani manna washadinan liyasemu ani harus ya ani asemu tala ya ita semanna hasabi sawgara ita semanna batawgara ita semanna shiqawgara la'atenna ifi winni roso afratatiza Jesus kuni manchi chubbata mo bushaho silado ani sebadi shiqembo agura ayano dagura Lukas Ungela lemina safete sajina honsu geshan sajina lemina safete sajina honsa kironni shoylina safete gyano latne mote meskalu ana no mancho latne lama morano bushasti teori Jesus lado sutante lamun kunni Yesusa mishanna tontana latne laiku kageden sanni gabbe ko esi ajala sanka jammario ati magano di wajja ninke chubinkera sutamumbu kuni chubasi okyo we sutameno ye moti chaya mangisaki galagalte datote agi ye uchire dalane kuni manchi baahu na hudun aino akuni go fi marcho Gofio saate giddo tonamit tikki saate giddo Yesusa genne Yesusi mangiste kidattote qaagi Yesusi mayisi halale yemuhe ati anele dokatto gannasede anele dokatto ye heratto ye qale io se albra dannote Yesusi ledo mitten nikkata qale io fiat Morancho eveli naud morancho no kulle maganuka sorrasinchote wem sorrasincho eveli naud sorrasincho no kulle maganuka beke maganuka ganama tonama haraho mannashanno hakkunu magano afriya ikro maganu qali wodana fikisate danda kunna Yesusi hatto manna qarrisaw manna shikate ayramanna mannu baalu oqamanna laannoti addi ikkitiyoti illenu ninkerano atto illati san Jesus yatto manna qarsa manna laawati akkoy manna maccishati addi ikkitiyo maccano ninkerano atto macca asita kunnira qachinkera nemo darga tamare to tumasa kemine loonsemo darga qarsa manna tinay manna busha manna tinay manna mannu baalu to kansa manna hakkoy manna maganu qaalinni wodana sa kisate insa wodana giddo maganu qaale wixate assineemmore baala jawante assate asisakina bushaho yine xonqay manni maganu albaanni
Gofi marchoho kaayyo daggaawate atti kaayyo haroomsiraata asiisa. Maganu doogo fanaawate xullicho fanaawate hakko xullicho haroomsiraata asiisa. Maganu xullo faneenna ga'ara hanni albira la'eemonene saasate dasiisa techo xaqqa'mate asiisa techo haroomsiraata asiisa hakko xulli attee xulli maganu fanno xullicho. Laiki Korontosi lame tona lamete na tona sasete ana Kristosi wangela tro ada ina darga dawmo yan akichira damote dogo fatnanto e dogo na fatnanto ekro tito jala ya rodo ya tito afomo kidafra wodani adi folishrio akku geden sanni insa kerunniye Macedonia harumoya maganu saggesinni Paulosira Europa dae maganu kaale beekata dogo fani siwate tini dogo laikita fatnama hoggao dafra tini dogo tenne kayo laikita afrar afyoki dafra rahe tenne tafatnanteo dogo horonsire maganu kaale sabbakate Europa dangoyat girikete dai maganu kaale tamadisa kesho Europu giddo maganu kaale Europa hono abbiota la nemoyat na kawichi la nemotimati maganu dogo fana maganu Filiposra dogo fanios hawariyate de loso settiki forisho lemina lete kan la nemote lamen kata adifio maganu Ethiopia ucha agenda banna Filipposi lamen kata adifio maganu kuni no halale afate hazino Ethiopia uchu halale afate sra no halalun ni akole masaganno fi hasrai no Filipposi ga wole wano huwa mare maganu so kanchi gaza higgal twakro bittucho mancho afatto ye hakko manchira maganu qaale kulaagede kuleosiyat maganu sokkanchi sigede Filippos dai wote manchu kuni saragallu ana folle Isayyasi mataafa nabbawa Isayyasi on tayina saiki folisho nabbawa qaale si gocha seti nabbawahu Filippos shike ko mancho ati konne nabbabba inotto ha huwatotto ise wate mo kulaayo nokya hakku geden saane amo dagge kuli eye sargallisi ana fushena si akko maganu qaale kuli tin maganu fanno si dogoti Filiposira maganu dogo fana maganu hasitnu moakko maganu qaale ki lishati hasire dogo cufanti dogo gommono moakro maganu dogo fana maganu hadis kidane la nemote doga fatnan tanna la nemo doga maganu dogo fana maganu na dogo fatnan tawate hatte dogo hatte kayo ga aranna embarira yaate dasisa hatte kayo hatte fatnantio dogo oronsine maganu qaale wolotu ledo beekate asisa yaate hasiraino hanna hasaino halamen kat adisa magan takoni manchi Ethiopia uchu hasiraino qaale kuzasra kulasia maganu ni wa kulasia hasiraino hasattono godani sigid wala wakaani Filipposi nannihu egennihu no dogo afihu kuni manchi dogo hasiraino dogo hasiraino wala wakaa dogo egennihu hakko dogo hasiraino hanna dogo egennihu maganu lamin katadisenna kuni manchi halale hasiraino halale ase gobbati igiyo ya dogo fana maganu na maganu qaale kulata fitnenna dogo ngomori magano dogo fane inu makro magano dogo fana anche dogo fane ekro atte dogo kanni harun sirata dita embarinanna iso renai gash qatarya ekro hatta kayo laikita daho gata dandita dafra hatta kayo horon sirata hafisa ya mana magano masro ne tchurano titenne Pastor maganu batse masrohe batantino yoduwa
maganu addi asse wadanin kabaceeyo ta'ammanneemmo maganu maassamio hekko hawacciwate daafira mootichu addi asse hosiisainonke hawacciwate manna ikkinammo maganu kaa'lonke ninkeno mite yino maganu kaa'lo wo'manka woyte buuxantiyo tekkiyo daafo yaate baxantino duba mootichu fajjoyi daggaw lama lawaxaandeemmo woyte heedhaonke xiinxallo shoolkite ikkitaw hatte birxichino yaannohu prayer power interceding for others yitawote huuccattote wolqa wolootaho huuccatto assa yitawota ikkitaw techo xiinxallonke gumulate baalunku aneleyo magano galanto annanke namootichanke bayru baxillikki bayra marokki daafira galaxxineemmohe macciishshanonke da''atanonke gobbanke daganke baala la''attora mootichu baxilli huucci'neemmohe maassami galatami mootichinke Yesuus su'mi ameen daggaw lama lawaxaandamo geya mootichu elto baalunku leyo ikkito maassami